I feel really a great privilege for me, and we are greatly connected, close to the parishioners, as well as they also respect us as we also take part in the church activities, so it is really a great privilege for me. Injak Jumu Resti i mill-Uganda u tajx fil-konvent tas sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu fl-Imġarr fejn qed tħejji biex issir soru. Magħha hemm tfajla oħra mill-Uganda u 8 mill-Kenja. Fl-età ta' 21 sena il-iżgħar. L-ikbar waħda għandha 34 sena. 3 minnhom huma novizzi u 7 postulanti. Juanita Kirabo mill-Uganda spjegatilna kif ħasset is-sejħa biex tagħti ħajjita u sservi lil-Alla bħala soru. I decided in 2021, at the end of 2021, and I joined in 2022. It's a pleasure to be a missionary, so, it's a desire from the heart. Lil Juan Limo ta' 25 sena mill-Kenja staqsejta li x'għażlet li tissieħeb f'din il-kongregazzjoni u tħejji ruħha għal dan il-pass f'Malta. I got a friend who was already here, and she told me about this congregation, and I fell in love with their charism, the founder, how Mother Margherita used to talk much about love. Fil-parroċċa tal-Imġarr dawn it-Tfajliet integraw ħafna. Sister Josephine Xwireb spjegat li dawn it-Tfajliet ikollhom kuntatt ma' sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu barra minn Malta fejn minn hemmhekk jibdew isegwuhom u meta juru x-xewqa li jiġu Malta jibda l-proċess. Aħna nibatulhom dejjem kwestjonarju jekk humiex lesti li jiġu, jekk humiex ġejjin mir-rieda tagħhom, jew imġalin biex jiġu, jekk humiex lesti li jidħlu fil-kultura tagħna, jekk humiex lesti anke l-ikel. U ovvjament meta huma jwieġbu iva, mbagħad aħna nkunu lesti li nibdew il-proċess, ikun hemm il-proċess dak li huwa spiritwali, dak li huwa discerniment ta' sejħa. Ġifieri dak nagħmluh permezz ta' sisters barra u anke aħna minn hawnhekk ikonna kuntatt b'mod regolari magħhom. Din ir-realtà tirrifletti wkoll in-nuqqas ta' vokazzjonijiet lokali fil-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta' Ġesu li twaqfet fl-1880 f'Għawdex u għandha preżenza f'diversi pajjiżi madwar id-dinja.